Menteri Ketengat Idari Rajnath Singh ula penyak yang jingyalang jong high level nen kesi hanong ba Delhi nak benta ban bisa banyak halor kijing tei ya barok ki project hak jaga khaput kibaran hak benta spang setai. Defense Research and Development Organization kala la ban penher ke lingsuin jongka power take off sharp on light combat aircraft limited series production 3 hakasin ke Bangkong Bengaluru. Result jongka need PG aja arpulai lapulai berkisamla kiba yakuni kan examine kila ban pen ba download ni result lembaga online hapo ke website. Menteri Kena jongka sakapreng Jitendra Singh ulang bagi India kalong ke Pakiu hak jing tiap berkiri ke partai halo ke yakan. Ke program ke Papau All India Radio keman kibat ya kebalawan ra adu menteri rang badu ri kan kenjo syaka ba shispa hakalai potrik ya yong.